Ovako je spretnije, ovako je zdravije, ljepše i inspirativnije, ovako je kreativnije, kaže Robert. Diplomirani violončelist godinama je živio u Nizozemskoj. Iz čisto praktičnih razloga smislio je lakšu i ljepšu kutiju za instrument. Ubrzo su za takvim kutijama svi poludjeli, od Stinga do Santane. Robert je krenuo u biznis, lijepo zaradio, a onda nakon 10 godina sve prodao i uložio u sebe. Niko nas ne uči nikada da investiramo u sebe. Uvijek nas uče da investiramo u nešto van sebe da bi dobili nešto. I kompletan da problem je uvijek u bavljanju nečime izvan sebe, a ne s onime u sebi. Ovdje više nemaš kud pobjeći. Onda si suočen sa sobom i sa time što je najvažnije. Robert je kupio veliki komad zemlje i napuštene drvene kuće na Kordunu, u zaselku sela Blatuša. Do prve je trgovine 40 minuta hoda, do Karlovca jednako toliko vožnje, a do Zagreba dvostruko više. Oko sebe je skupio nekoliko istomišljenika i krenuo u izgradnju ekosela. Mi možemo biti ili daleko od civilizacije ili daleko od prirode. Ja sam izabrao da budem daleko od civilizacije radije nego daleko od prirode. Eto, tako gledao sam kako da se vratim samom sebi. Vidio sam da u prirodi se puno lakše vratim sebi nego u gradu. U gradu nas stalno nešto vuče da idemo neke druge stvari. Nešto je dizajnirano iz ljudskog uma. Nema one praiskonske kreacije koja ti daje priliku da izmisliš nešto potpuno opaljeno. Uvijek je sve nekako kockasto. Pa ovo selo neće biti kockasto. Sve izbjeglice iz grada u Blatušu, a trenutno ih je 10, žive zasad u drvenim kućama, a usporedo grade kuće oblih linija od materijala nađenih u prirodi. Jedan od principa ekološke gradnje je što manje potrošiti. Ne zbog toga da bi se bilo škrt, nego zbog toga da se ne bi potrošilo više nego što treba. Naime, gledamo da nam kućice budu onoliko velike koliko nam zaista treba, ne veće od toga. Gledamo na to da nam bude veliko dvorište, a što manja kućica koju je lakše zagrijati, koju je lakše održavati i koju je lakše izgraditi na kraju krajeva. Možda je Tolkien, kad je opisivao hobitske nastambe, imao viziju baš ovakvih kuća. Poznati arhitekt Hundertwasser proslavio se baš takvim građevinama. No pri gradnji ovih kuća ne koriste se tradicionalni materijali, već oni još tradicionalniji: blato, pijesak, slama i drvo. Neke su kuće u gradnji, neke su već pri kraju, a osim mekoće materijala, zajednička im je i mekoća linija. Nekako kako sam sve više bivala ovdje, sam se sve više privikavala na te prirodne oblike. Znači neko drvo ne mora biti ono ravno, ne mora greda biti ravna. U prirodi ništa nije ravno. Zato čovjek i voli ići u prirodu, da se odmori od tih ravnih linija. Jer kad se vidi nešto skroz ravno, odmah prva pomisla da je to čovjek napravio. I što je? Čovjek je napravio ravnu liniju. U prirodi nema ništa ravno. I sve te zaobljene, blage linije nas odmaraju. Gorana je arhitektica i kuća slobodnih linija za nju je bila veliki iskorak od uobičajenog. Ona će svoju kuću početi graditi na proljeće. Ona je na južnoj padini i gleda prema šumi. Tako sa sjevera se dolazi do nje, spušta se do nje i neće se uopće primijetiti da je kuća zato što će ona biti prekrivena sa zemljom. Biće skroz neprimjetna u okolišu. Jedino će sa južne strane biti sva u staklima, ali to prema šumi gleda. A zašto baš u zemlji? Pa zato što je zemlja jako dobra termička masa i ona čuva temperaturu. Znači zimi, htjela sam napraviti potpuno pasivnu kuću. Znači da zimi, ako su baš jako niske temperature, ja ću trebat grijati. Ali će sunce, makar ovdje i nema zimi toliko jako puno sunčanih dana kao recimo u Dalmaciji, ali svejedno i to malo sunca se iskoristi za dogrijavanje kuće. Inače, gradnja kuće strahovito puno košta. Da. Inače košta strahovito puno zbog toga jer smo prisiljeni u sistemima da koristiti građevne materijale koji su nam ponuđeni. Uvijek smo, namješteno je sve da budemo ovisni o sistemu na svaki način. Na kraju kad jednom stanemo nogom u to
jako je teško izaći, jer jedno povlači drugo. I na kraju za imati bilo što ti moraš stalno raditi, biti zaposlen 10 do 12 sati. Kapitalizam od nas traži konstantnu zaposlenost. Mi se ovdje pokušavamo izliječiti od toga. Uspjeli smo sakupiti dovoljno snage i hrabrosti da napravimo iskorak iz sistema do te mjere da barem više ne moramo biti svakodnevno na poslu. Još uvijek smo ovisni o dobrom dijelu i funkcioniramo u skladu sa sistemom, ali je cilj da steknemo potpunu neovisnost u smislu svoje energetike, svoje hrane, svoje kulture i da se pritom i povezujemo sa svima sebi sličnima. I stvarno, svi bismo rado pobjegli od granica i kalupa koje nam nameće sistem. I ne treba zato samo dovoljno novca, važnije je imati hrabrosti. Kad kažu živjeti u prirodi, treba vam izvjesno vrijeme da vi počnete biti prirodan. Biti prirodan. A prirodan biti, to je za mene ovdje pravo otkriće, zapravo počinjete otkrivati tu nekakvu sposobnost da se prilagođavate, kao što se biljka ili životinja može prilagoditi uvjetima, tako ja počinjem spoznati kako se mogu lakše prilagođavati. Tek učim. Tek sam na početku. Ali je veliko otkriće.